bose nkunagikura ntiwabomboye agahungu karabomboye yarabomboye kubombora ni kugira iki no kwishingira yagize ibombora karabomboye aga gahungu bagahaye akazi kuri televiziyo ya mbere gafise igenge yako kita ngo nabahizi abahizi urabazi umva n'abantu nyene intwari ubwo butwari bwabo rero ni gute bamuhaye akazi bamuhembye umushahara wa mbere ico yakoze yacagenda gutera inda umukobwa cyaramubombo c'est vrai papa bizavuze nivyo yarabishe kandi rero aho ngaho haba hari ibintu bibiri hari n'igihe mutwara famille y'umukobwa ibizi ivyo navyo bibaho ako kantu sinzi ko twereko byagenze wewe bagutwaye famille y'umukobwa ibizi wewe umva nti kubombora twarabiganiriye byaciye mu muryango byaciye mu muryango kubombora bice mu muryango nta ndaro wamutewe yari yamuriye avance uri kuraduhera oya nivyo nivyo none wabomboye gute oya si kubombora simbize karavuga si ivyo simbize mama waramuteye ndanda wamuteye yarafise indana yarafise waramubomboye ntamubomboye ijya siguro mwatanze nimba ari ijya sinabomboye kubombora baraganiriye n'umuryango baramushikiriza warakumaze ko yatanze inkwano watanze inkwano yaragize umuryango abantu benshi presque bose ahubwo abarundi n'abanyarwanda bakunze kugira iyo prononciation kuvanga abanyamurenge twe turi abanyamurenge ntituri abanyamurenge muze muravuga neza rero muvuge ngo abanyamurenge bana abanyamurenge muri ko muradeforma uko izina ry'abandi bantu n'umukongomani aha mbona je ndumukongomani kugira umukongomani ubwoko bw'abanyamurenge okay muri rusange uri umukongomani si nationalité no dufite nationalité congolaise tukaba turabo mu bwoko bw'abanyamurenge abarundi baratakaza identité man cyane gose nagera ahantu yabayundi muntu urabe nk'abapeti bose bahungiye mu Rwanda 2015 ubu bose mwe bavuga ikinyarwanda gusa bose bavuga ikinyarwanda yaramaze kugenda mais umuntu amaze des années muga akaguma ari afungiye ku rurimi rwiwe ni rutakara tu vois cyo kintu kiri très important murakundana cyane kuko mukundana cyane gusumba abandi bantu bahandi hantu nta comparaison ndagira ngo menye ko twa dusumba abandi ariko mvuga gusa ko natwe dukundana nkuko wabivuze turakundana kubera impamvu zuko turinkeho icyambere turi bakeyi twakuriye ahantu cyangwa se aho dukomoka twabaga ahantu dusa nkaho tubaho tuba ahantu hamwe Okay. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho murereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV ndagwikaze yose bikwadukikira. Uri kudukana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, n'ahandi hagiye hatandukanye tuje muri Australia, Iburaya no muri Amerika. Ndakubwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwanya uri kurebera ku ino video. Ndagwikaze ndakusa d'abord kugira subscribe amatubandanya muri rwo rugendo rwo gushikana aba abone ibihumbi jana mu gihe gitonye hazgiye ababone bakenya ibihumbi 3 ibihumbi 4 gusa kugira ngo ushobore gukwiza ibihumbi jana mu dushigikire hama tubandanye n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye n'umunsi udasanzwe aho twagiriye amahirwe yuko turi kumwe n'umutumire adasanzwe nawe nyene tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye n'umunyamurenge apana umunyamurenge oya n'umunyamurenge turaguhaye ikaze urakoze cyane papa umeze neza meze neza ni sana je ndashima cyane asante sana tuba turi kuri kano kantu hantu henshi bakunda kuvuga ngo abanyamurenge oya bavuga gute merci beaucoup kuri iyo correction hari abantu benshi presque bose ahubwo abarundi n'abanyarwanda bakunze kugira iyo prononciation kuvanga abanyamurenge twe turi abanyamurenge ntituri abanyamurenge muze muravuga neza rero muvuge ngo abanyamurenge bana abanyamurenge muri ko muradeforma uko izina ry'abandi bantu uko twitwa soko rero twitwa abanyamurenge kura ko mukomoka imurenge igihugu ca Kongo mbese umuntu uvuka imurenge aba ari umukongomani n'umukongomani w'ubwoko bw'abanyamurenge n'abanyamurenge abanyamurenge aha nawe uri umukongomani aha mbona je ndumukongomani kugira umukongomani ubwoko bw'abanyamurenge okay muri rusange uri umukongomani si nationalité no dufite nationalité congolaise tukaba turabo mu bwoko bw'abanyamurenge
Ndumunyamurenge me ndumukongomani abantu baze barabimenya nabyo ha muri makuru umukongomani ndumukongomani cyane muri kumwe n'umukongomani imbere yanyu Antreta uvuze yuko nationalité ari congolaise ego nta banyamurenge y'abanyarwanda nta banyamurenge y'abarundi bahari bo sinzi ko bo bahari ashaka gufata nationalité y'u Rwanda cyo kimwe nuko umunyamurenge yofata nationalité y'u Burundi cyangwa y'umunyamerika ariko umunyamurenge menya ko ari umukongomani yogira nationalité zibiri yozigira nkuko nundi wese yogira nationalité zibiri ariko umunyamurenge ni umukongomani nkomoko umunyamurenge ni muri Kongo nationalité yibanze ni umukongomani uwogiriye kabiri yoyigira ku giti ciwe cyo kimwe nuko umurundi yogira nationalité ya Tanzania ikindi gihugu Amerika Canada n'ikindi gihugu cyacu cyose ego ariko turaba kongomani ntabwo rero dufite igihugu ngo tuze turavuga ngo turabanyamurenge nta gihugu citwa imurenge imurenge ni agace ko muri Kongo muri Sud Kivu wow Imana ishimwe ko benshi baronse umuco hakiri kare kandi imurenge hava abakobwa beza nibisanzwe ego ni beza ariko kandi ni beza cyo kimwe n'abarundikazi ni beza cyo kimwe n'abanyarwandakazi ni beza cyo kimwe n'abandi ariko kandi ni beza bashiki bacu ni beza yes tuzagugaruka ku mico imwe y'abanyamurenge ego kubera ko mufise imico mwisangije itandukanye n'iy'abandi ego murakundana cyane kuko imukundana cyane gusumba abandi bantu bahandi hantu bo nta comparaison ndagira ngo menye ko twa dusumba abandi ariko mvuga gusa ko natwe dukundana nkuko wabivuze turakundana kubera impamvu zuko turinkeho icyambere turi bakeyi twakuriye ahantu cyangwa se aho dukomoka twabaga ahantu dusa nkaho tubaho tuba ahantu hamwe kandi tukabaho dusa nkaho tutemewe mu bandi tubana noneho rero kujya kuntu kutemegwa kujya kuntu abandi batwinuba bigatuma turushizaho gukundana kwegerana gushira imbaraga zacu hamwe kugira ngo noneho tubashe kuba twobasha gushira imbaraga zacu hamwe gwagwango abandi badushiraho twegerane twebwe kugira ngo nimba hari n'umuntu tugwanyije asange turi umwe niyo mpamvu novuga kuko turakundana kubera kuko turavukana twese munyamurenge nundi twese tuba tuvukana twese ariko kandi twabaye ahantu hamwe turangize tubinkeho twarangiza abandi bantu ntibatwemere neza ngo bumve kuko turabakongomani 100%. Ico naco kigatuma rero dushaka kwegerana kugira ngo imbaraga zacu ziboneke tubashe kuba umwe babantu batwigizayo ntibabona imbaraga ntibabona aho baduca sinzi ko mbashe kwivuga neza yes ni sawa abanyamurenge muri komadukurikirana muri Oscar abanyamurenge muri komadukurikirana muri Canada muri Ottawa muri nahandi hose hagiye hatandukanye tubone amakomentari yanyu ngahanya turi n'umunyamurenge w'iwanyu tuzaganira byinshi bigiye bitandukanye aba kandi twigishe barundi twigishe abanyarwanda aro kandi kugira ngo twigishe na bamwe badatahura imico yiwanyu hari imico ya mariage hari imico ingene musanzwe muhitamo kubana twibwe tutaza dutahura cyane kugira ngo tuze gushika aho umwe wese avuga ati wow datahuye hama kandi tutanga kandi kumenya koko mbega umuntu turi kumenya inde entretana twagire ko tuva kuri umunyamurenge tugize tukumenya koko amazina yitwa gute uva mu muryango uyu murakoze cyane amazina nitwa Ndayishimiye Chris niyo mazina yanje waruvuze ngo nkomoka mu muryango wuhe ndomwitira nshatse ko nivuga mu kinyamurenge ndomwitira nkomoka mu muryango donc wabitira niwo murara nkomokamo umurara niko tuvyita umurara yes umurara apana umurara mazina yanje nitwa Ndayishimiye Chris muzehe yitwa Zekiel Rusagamba ni umuhungu wa Mbiyombiyo Ndereye nkaba ndumwitira kuvuga iyo mama va nabyo ndomwishwa w'abasama ya ni kuko ambref so kuritwa Mbiyombiyo yitwa Ndereya Mbiyombiyo Ndereya Mbiyombiyo cyangwa se Andre Mbiyombiyo Ndereya rero nijyo giyo ngiyo yes rero tuzaganira byinshi bitandukanye ibijyanye n'umurenge abantu bari kwadukurikirana rero kugira tuze kwiga byinshi kandi vyiza uri Chris
ego ariko amazina menshi bakuzi ko nayahe amazina banziho naya Ndayishimiye Museveni Ndayishimiye Museveni niryo bamenyereye cyane ariko nayo yandi barayazi usanzwe ukora iki sanzwe ndo muririmbyi ndo muririmbyi ndirimba gospel ndirimbo zo kuhimbaza Imana kangurira abantu kuramya no guhimbaza ndazakugaruka muri zimwe mu ndirimbo z'abanyamurenge benshi indirimbo zabo usanga harimo akabonge agahinda kubabara cyane ibihe abanyamurenge baciyemo none musi kumengo biracabakurikirana canke umengo biracafise ikibanza muri bo urakoze cyane bo akabonge se numvise neza icyo wavuze ariko urabivuza agahinda yes agahinda bo ibihe twanyuzemo ni ibihe twizemo igihe ba data babayemo abasogokuru babayemo natwe tukirimo ariko ndashaka kubwira bene wacu n'abandi bose bakurikirana i channel ya Magic nta mvura idahita nta gihe kitagira iherezo c'est vrai nihereho nje ubwanje navukiye muri Kongo navukiye mu ntara ya Katanga maze kugira nk'imyaka 6 cange 8 twarahunze tuva muri iyo ntara turahunga tuva muri iyo ntara kugira ngo tugere muri Sud Kivu mu yindi ntara zasaba ko twambuka Tanganyika zasaba ko hakoreshwa amabato nza numva banavuga ba data ko twambukijwe n'amabato y'abarundi mwubahwe icyo kintu mwatanze nukuvuga habaye intambara ni bimwe nahoze nkubwira twagiye tugira ikintu cyo kwangwa nandi moko tubana twagiye tugira intambara z'urudaca uyu muntu ari cinyuma yaramutse simbizi wase Mavumba ndamuzi cyane mwakire kwanza karibu sana nakire yambu cyane umeze neza genda kabisa wambaye ikintu cyitwa urupeta urupeta kabisa urupeta uramaze imisi wambaye urupeta umva gute kwanza ako Museveni gutambaye urupeta no munsi urupeta se niki urupeta ico cuma wagushize mu ntoki ntabwo nicyo giseguro ni zahabu iyo zahabu waguhaye ntabwo arico bisiguro cyuko wenda wubatse urugo ruzokomera cyangwa se ko arico kintu gituma uba fidele ku mugore so nje ko ndarufite si kibazo umugore wanje aranyizeye nararumwambitse umunsi dukora ubukwe nyuma yo kurumwambika je ruranje na kumandujana cyangwa ari girutakara ariko bikuru ni ku mutima urupeta rukuru ni ku mutima je narahejeje nivyo kabisa twasezeranye aranyizeye imbere y'Imana n'imbere y'abantu duhejeje kubikora rutakaye sinzoza mbihora mu minsi yose ngo nagikura cyane ntiwabomboye agahungu karabomboye yarabomboye kubombora ni kugira iki no kwishingira yagize ibombo karabomboye agahungu bagahaye akazi kuri televiziyo ya mbere gafise igenge yako gita ngo nabahizi abahizi urabazi umva n'abantu nyene intwari ubwo butwari bwabo rero ni gute bamuhaye akazi bamuhembye umushahara wa mbere ico yakoze yacagenda gutera inda umukobwa cyaramubombo c'est vrai papa yavuze nivyo yarabishe kubombora no kwishingira no kuvuga n'amasezerano y'umukobwa n'umuhungu bagirana bagahita bishingira bidaciye mu maboko y'ababyeyi y'umuryango n'itorero donc bakavugana bagakundana bagahita babiheza bonyine amahagiyemo n'amategeko y'igihugu nyuma yo kubombora baragenda bakaregerariza baja muri leta ariko kandi mbere yo kuja muri leta barabanza bakaja muri famille bagakwa bagatanga inkwano warakoye mumbari yarabomboye nimbara bomboye kubombora nuko kubombora no kwishingira yarabomboye kebwe rero ico twita kubombora nico kintu cyo kwishingira bidaciye mu miryango ariko rero iyo ico gikorwa kimaze kuba mukora vuba na bwangu ababyeyi b'umuhungu bakamenyesha ababyeyi b'umukobwa twatwaye umukobwa wanyu ntimumushake nitwe tumufite umuhungu wacu yakoze amakosa yamutwaye kandi rero aho ngaho haba hari ibintu bibiri hari n'igihe amutwara famille y'umukobwa ibizi ivyo navyo bibaho ako kantu sinzi ko twereko byagenze
wewe bagutwaye famille umukobwa ibizi wewe umva nti kubombora twarabiganiriye mwarabiganiriye byaciye mu muryango byaciye mu muryango ubombora bice mu muryango nta ndaro wamuteye wewe yari yamuriye avance uri kuraduhera oya nivyo yaba nivyo none wabomboye gute oya si kubombora simbize karavuga sivyo simbize mama wamuteye ndananda wamuteye yarafise indana yarafise waramubomboye ntamubomboye ijya siguro mwatanze nimba ari ijya sinabomboye kubombora baraganiriye n'umuryango baramushikiriza warakumaze ko yatanze inkwano watanze inkwano yaragize umuryango baguhaye umukobwa baramuguhaye none niki bo reka tubandanye ntacu je ni mukindi kiganiro cyo hanyuma ariko kubombora twebwe nuko nguko akenshi umuryango w'umukobwa kibaba babirimo ayo ni amaka exceptionnel hari igihe umuryango nawo ubijamwo kagenda donc ngasaba umugeni arangiza gusaba umugeni hakaba impamvu runaka zishobora gutuma zijya ceremony donc bazikwepa rero kwa famille kwa bon père prénom par exemple bakaba bumva ko biteye isoni donc batovuga ko babishigikiye bakaca donc bavuga kuko ibintu byabaye mu gatondo bakaca bavuga ati umwana twamubuze byagenze gute mugabo bariko barajijisha bariyokura donc umukobwa yagiye babizi mugabo badashaka kubyemanga kuko biteye isoni ariko hari impamvu runaka zatumye swata umukobwa wabo yarajinze uzi kujinga oya kujinga ni kugira gute umukobwa yarakuze yarakuze barakeneye ko ashakwa cyangwa ari izindi impamvu runaka urubi umukobwa dufate nk'uwe akuze yajinze baramubomboza yebo mubomboza c'est vrai kuko ntawe utokenera ko umwana we yubaka ashaka muri ico gihe rero ubonye umuhungu uvuze ati je nakunda umukobwa wawe ngo simfise uburyo bwo gukoresha mariage donc niyo mbogamizi kama bivuga niyo mbogamizi niyo contrainte mfite siko muri ico gihe rero ko batinuri bagenda gute ico donc nico impamvu yo kuvuga ngo mureke kubakana kubera ko nta buryo kubera ko nta nkwano ufite kandi dukunze gukwa inka nisi rero ushaka kuza ufite n'inka zibiri cyangwa zitatu mu gihe ufite inka nkeya en plus hatigezwe ko hajya amaseremoni ya Maria bitwara uburyo bwinshi rero kwa sobukwe bagaca bavuga ati twe turamuguhaye ibindi muvugane nk'abantu bakuze n'umwana muvugane cyangwa basaza b'umukobwa cuganira nabo bagaca bamuherekeza bonyine bakamuguheza ukabutwara mukabaheza inzoga yabo ko baheza nimba ari 20 nimba 50,000 y'inzoga yabo kuko baguhaye mushiki wabo juste baba bakwepse ajya ama dépense niyo bagize umuhaze gafranike ko je ngomba ngende gupambara n'igitoro bunyene nanje kubaramutsa mugabo en fait ari karavuga hariho juste singiye mu byo kubombora cyane ari ikintu nkeneye kumenya umaze imyaka ingahe mu Burundi umaze imyaka myinshi fata guhera 2007 kuva 2007 ça fait imyaka oya ça fait 17 ikintu nkeneye guca nzako kandi cyo kintu kiri très important ni wavuye muri Congo Nego, uvuye muri Congo. Umukongomani kabisa. Ijana ku ijana. Kintu nkeneye ko ikintu sinzi ko igomba cyo mu kaje numvise uzumva mu kiganiro. Ndakeneye ku itandukaniro ry'umunyamurenge n'umunyarwanda. Tandukano nini cyane. Lindra gato nijo nkeneye. Penebi muraza kugira ko abantu baba confonda. Meme n'ururimi rwabo burya uratandukanye n'ikinyarwanda. Hari kindi cyo kigira kabiri. Amaze plus de 17 ans ari ngaha. Mara chavuga ururimi rwiwe. Urumva ico kindi. Wana umurundi yagiye nk'ahantu uzofate n'aba bagenda meme na Etats-Unis. Ndafise petit frère bavuye ngamuga ton usanga ari kagomba kuvuga kubera usanga hari ama communauté hanze muri za Canada usanga bo abanyamurenge abanyarwanda ntibigira batakaza ya identité yabo hamwe usanga n'umurundi uzora bagiye ba mtina mbwani yo bajenga bagomba kuvuga ururimi rutanta kuba nk'ikinyarwanda cyangwa tu vois atari kirundi voilà tu vois ukuntu mugumana sinzi abanyamurinzi subject mwarimwo mugabo urumva ni juste sinzi nashaka yuko tubigira ko ico kintu kabisa ugira
twigishe nabo abarundi baratakaza identité man cyane gose kagera ahantu yabaye undi muntu urabe nk'abapeti bose bahungiye mu Rwanda 2015 ubu bose mwe bavuga ikinyarwanda gusa bose bavuga ikinyarwanda yaramaze kugenda mais umuntu amaze des années muga akaguma ari afungiye ku rurimi rwiwe ni rutakari tu vois cyo kintu kiri très important turaza kukiganira ko wegenda ariko kandi ugenda umuhezagiye mu kinyamurenge ariko kugira ubugeni kugira ngo azogira urugo gwitsa ugenda umuhezagiye kandi umunyamurenge oya wahiwe umunyamurenge Idris Osema Vumbi uragize neza kuba mu kiganiro cyacu uvuze ko ugiye gushaka igitoro ngiye gushakisha igitoro kabisa dukomeje kuba keza kuri mariage kugira Imana izibane nawe mu rugo rwanyu muronke imihezagiro myinshi imigisha myinshi amen muze muronke ibyo gwifura amen ego nzaronka hungu nakobwa kabisa asante sana mzutru sasa bon chance kabisa ngiye gupambana n'igitoro mugabo utwo tuntu nta kibazo tuza kubitanga mu Imana mudushe ko turaza gufasha abantu benshi merci beaucoup yes twako turabandanya two turaganira wariko uratubwira ingene hariya vyari bimeze mujabuka muja muri Tanganyika no kuvuga ko byari bigoye cyane twavuyeyo bigoye twahaburiye abacu oh sorry bo hafi nyine mu nzu na kaka donc kaka urazi cyo kaka aba brother no kaka ni kiga bibi bari nyokuru uvyara papa icyo gihe yarapfuye yapfuye atagwaye yapfuye atakoze accident yapfuye atakindi kintu yarishwe ibyo bintu birababaje twabure n'abandi benshi muri famille abandi benshi donc ni benshi twaburiye natwe twagize ibindi bibazo byinshi nyine muri so twari tugotse ku ijambo ryo kuvuga ngo muharana kabongi umubabaro bo sinzi ngira wenda ufite ukuntu wabyumvise ariko peut-être ibyo uvuze warabikoreye uvuze analyse nagize analyse uza gusanga hari ndiri mu nyisho ko aririmbo mvume nguko nyene c'était 98 cyo gihe twavuye iyo donc iyo navukiye tuja mu yindi ntara aho rero naho nta myaka ingahe yahera tutage mu ntambara nta myaka ingahe yahera donc bataduteye tuva mu byacu bica abacu batwara inka zacu batwika amazu yacu wumvise rero mu ndirimbo bishitse ukumva babikoze ko mu majambo babifite impamvu kandi iyo mpamvu niyo nkubwiye nibyo rero no kuvuga kuko twabaye mu bihe by'intambara z'urudaca intambara za hato na hato niyo mpamvu rero kubigaruka ko biba bifite rezo abantu babaye mu makambi kenshi kubera impamvu ziki zo kubura aho tuba kandi tukaba dufite iwacu dufite igihugu rero kuba mu buzima ukaba uri hanze y'igihugu canyu kandi atari wowe byavuye ko nawe wari wifuza kuba iwanyu kandi iwacu ni heza so kuvuga ko turi mu Burundi cyangwa abantu bazaga bakaba mu makambi n'ubu nyine dufite abantu benshi bari ahantu hatandukanye haba mu Burundi haba mu Rwanda haba hehe so kuvuga ko twavuye iwacu kubera ari habi iwacu ni heza cyane iwacu ni heza mu buryo bwinshi butandukanye niyo mpamvu rero umuntu ababaye umuntu agiye agira ku kantu ko kuririmbana agahinda rimwe rimwe mu ndirimbo cyangwa akabyumva mu majambo abafite impamvu fatika ko yavuye iwabo atabishaka sizi byiza by'iwabo aza iw'abandi atari wivuye ko atabikeneye niyo mpamvu turaza turaganira umwanya mutoya gukura ko buriko burira ariko kandi turaza kuganira gato hama niba akunda ikiganiro tuzoka kandi kugira ngo twagurire rero tuganire neza ivy'umurenge hari imwe mu mico maze kubona ku banyamurenge aho usanga benshi bakunda kubana baratwarana hagati yabo biva kuki kandi niyo umuhungu yihenze akaja kuresha umukobwa w'umunyamurenge ebana ni gake bamuguha ico ntikize kibe ikibazo kuko ni bisanzwe bivana no kuntu abantu bavyakira twebwe icambere aho twari dutuye twabaga mu mihana basanga mu muhana n'abanyamurenge gusa c'est vrai imihana yose siko ari imeze ariko
novuga ko 99% yabaga ari imihana y'abanyamurenge aho twari tuba basanga umuhana n'umuhana w'abanyamurenge gusa abandi bashaka kuba bari ku yindi misozi yo hafi cyangwa se bari ku ruhande tubana akibaza ariko tubana twenyine hanyuma ico rero gikunze kuba nk'ikibazo kuri bamwe ariko si ikibazo bon hari byo je sais pas si ari muri sociologie ibintu by'amacompatibility kujana umuntu donc mufite ibyo musangiye muhuje rero compatibilité culturelle ni ikintu abantu bagomba guha agaciro kuvuga abasogokuru batwereka ko umugeni cyangwa se umukobwa muhuje imico ari we gomba kuba donc gushigwa imbere umukobwa mwavuye hamwe ukuzi uzi imico yanyu uzi ibyo mukunda uwo nguwo aroroshe cyane kuba mwobana kuko mufite byinshi musangiye ariko umukobwa w'umurundikazi donc bo bashaka kutwereka kuko umurundikazi afite indi mico byogora donc muhuye muri abantu bakuriye ahantu hatandukanye mufite imico itandukanye rero ko kuntu mufite imico itandukanye c'est vrai mwakundanye ariko hari igihe mugenda mugira utuntu mutumva kumwe kubera kuko mwakuriye mu societe atandukanye ibyo rero nibyo bituma ba data basogokuru donc baratwereka ko gushakana hagati yacu bifite inyungu kubera ko muziranye musangiye imico so kubanga so kwanga abandi bantu oya ni kwa kuntu uvuga ati uyu muntu arantahura cyane dufite ukuntu tubona ibintu dufite ukuntu twumva ibintu biroroshe kubana ikindi kintu imico yacu ari ukuntu twebwe ibintu by'ama divorce tuvuge nk'ibyo bintu ari ukuntu mutabanye neza n'umugore imiryango ibijamo cyane kubera rero ko mwese je ndi umunyamurenge nashatse undi munyamurenge biroroha famille umukobwa ama intervention yo koroha ariko nimazanye umurundi kazi peut-être araho abavyeyi bashaka kugira ama intervention abarundi bo ataruko mu bikora mufite kundi kuntu mu bikora rero iyo muri compatible mu buryo buri culturel mu mico muhuje imico ico kintu ni ciza sinzi ko ubashije kubatumva neza yes navyumvise mugabo kandi mbega imico yotuma utabana n'umuntu nimba koko umukunda nagira urarengera ivyo byose hama mukuba ku rugo rwanyu mushobora kuba n'umunyamurenge mugabo ntimunahuze nawe nyene kashaka mbikubwire turafite abantu bafite abarundi kazi turafite n'abakobwa bashatswe ku barundi ndabafite aba oncle bashatse abarundi gusa twafatiye muri rusange twafatiye abantu bashatse kuvuga ngo abanyamurenge benshi ariko so kuvuga ko nta murundi kazi ushatswe mu banyamurenge barahari turafite natwe ariko muri rusange impamvu ituma donc abanyamurenge badashaka abarundi kazi donc batabashaka cyane cyangwa mu rwego ruri hejuru cyangwa mu bundi bwoko niyo mpamvu y'imico nukumva kuko umuntu musangiye imico murabana byoroshe gusumba uwo mudasangiye imico c'est vrai mufite urukundo n'umukobwa mudasangiye ubwoko utari umunyamurenge mufite urukundo mwobana ariko hari utuntu tugenda tubagora gusumba uko mwoba muhujije imico canke ubwo rero nayo makenga bagira ariko so kuvuga ko mwubakanye n'umurundi ngo vyoca bigorana mwubakanye n'umurundi kazi vyoca bigorana mugabo ni ya makenga kuvuga ngo abantu tiduhuje fatira akarorero aba Pentecote aba Pentecote naha yabara abarundi ku barundi hari ukuntu bavuga ati mu Pentecote ashaka undi mu Pentecote wibaza ariki ni impamvu yo kuvuga ati discipline twahawe mu ba Pentecote nina torundi mu Pentecote biroroha tuzobana tuzumva kumwe cyangwa usanga mu mizilima aprefera gushaka undi mu mizilima kuko uburyo croyance yabo biroroha cyane mubanye kubw'urukundo bikagenda neza nukuri no gushima Imana ariko bitagenze neza hari guca wikeye kwavuga ati nuko tudahujije nuko tudahujije imico nuko tudahujije imico ni ngicyo yes ihangaruko ikintu cy'urupeta turavuga anya nanatuye konza kubaza kubereka ati kubereka utambaye impeta urupeta turagwambara ntabwo ari umuco nije ku giti cyanje ariko impeta ni ikimenyetso urupeta ni ikimenyetso umuntu
aheza donc yambika umugore cyangwa umugabo imbere y'abantu imbere y'Imana kuvuga ngo uyu abaye umugore wanje ukabihamya imbere y'abantu ukabihamya imbere y'Imana ariko umaze kubihamya bishitse rugatakara cyangwa ukumva urakuje nawe ntubimenyereye ntekereza ko atari kibazo cyane igikuru nje mba numva je ntago nambaye kandi ntaco bibangamira madame ntaco bimubangamira ushaka kunihenda kibaza ko ndumucelibateri ndamubwira nari nzi ko arico kibazo ushaka kubwira ushaka kunihenda akavuga ati umucelibateri ndamubwira ko mfite akantu ko kumubwira kuko je ico ngarida rya sezerano twahanye ku mutima niho riri gusumba urunguru kuko hariho n'amamili amwe namwe atabasha kwakisesinga naho bagurira impeta abo ngabo batabasha kugura impeta ntibabanye igikuru rero si ariko abantu nabo batambara impeta usanga bakunda guca mu bigo none se reka nkubaze nta bantu uzi bazambura minsi yose kandi bazigendana nkaba ndufite ariko nakenera gukora ikindi kintu cy'amanyanga nkagwambura donc isezerano ryo ku mutima nabashije kuririnda uru rupeta sigo gondinda uru rupeta ikituma batumenyereje ko ikitse condinda ico ndinda no gutinya Imana no kwanga guhemukira umugore ariko kugwambara si bibi ariko nutagwambaye ntikigomba kuba ikibazo keretse umugore ambwiye ati reka kugenda utambaye urupeta ico gihe bimubangamiye no kwiyaranje ariko mubwiye ati madame je biriko birangora waratakaye nta rundi nzogura cyangwa biranjena nkumva ari amahoro je mba numva ko nta kibazo unihenze akavuga ati donc tu es encore célibataire ndamubwiye ati désolé ndubatse ni mari so mba numva ko nta kibazo gihe cyose ngifite akanwa ko kuvuga shaka kubwira umuntu ugize confusion igikuru n'Imana igikuru nuko banyangamugayo kwanga guhemuka yes usanzwe ariko uri n'umuririmbyi uko wabivuze usanzwe uri indirimbo mpimbazamana indirimbo z'Imana usanzwe kuri YouTube ego ugutwa gute nitwa Ndayikris tapse gutyo indirimbo ya vuba umaze indirimbo ya vuba ni indirimbo yitwa Asante indirimbo ifite amavuta ni indirimbo ikirahezagira abantu indirimbo nziza uhereye kuri nje bwanje irampezagira amajambo arimo ni indirimbo ivuga ngo asante baba umetimiza ahadi umetimiza unabii Imana yagisohoza amasezerano ni Imana yagisohoza ibyo yavuze ku buzima bwacu personnellement ndayishima kuzagiye ivuga yasohoje n'abandi benshi Imana irike basohoreza amasezerano n'uwo itarasohoreza yumva ko atarasohozwa isezerano nakomeze aje ku mavi Imana irike irakora kandi izamwishura yishurira ku gihe yes ni baje kuri YouTube bandike Ndayikris baza ko indirimbo yitwa Sante canke muraza kubona link muri commentaire y'indirimbo yiwe subscribe hanyuma mugire comment like link irimo muri commentaire cyangwa iraba hama murabe indirimbo ziwe hama kumbura tumushigikire amareke tubandanya hari kibazo simbizereje kubaza ati abanyamurenge ururimi rwanyu umengo ntirubaheramwo ariko uzera mu Burundi agiye hanze y'igihugu agaruka yahinduye ururimi ni kubera iki kwa kwikunda kwa cyane ntekereza ko turikunda cyo kimwe n'abandi hariho abanyamurenge kuri none nabo bafite iyo mico yo gushaka guhindura ururimi barahari hano bashaka kwivugisha ikirundi nk'uko kwawe nake amureke yakuvamo buke ndavyo ni impamvu zo kubana n'abarundi twirirwana dukorana byoshika umuntu akavuga ikirundi akatari ca donc agendereye cyane atari cyo ngambiriye kuvuga ku rurimi rwanje ndarukunda n'ururimi numva ko ndi fier nago ururimi rwa badata n'abasogokuru n'ururimi ndashaka gutakaza ariko barahari sabarundi gusaba batakaza ururimi hariho na serito abakobwa bakunze kugira ku kantu turabafite bashiki bacu bikora ibintu ugasanga ko rivugisha ikirundi mu buryo ushaka kumukofonda ntumenye n'umurundi cyangwa niki tukeneye kugira ngo tuze turatandukanya umurundi n'umunyarwanda n'umunyamurenge tubatandukanye gusa birabagora bamwe na bamwe kuko iyo tuvuze abenshi bavuga ngo umunyarwanda ariko ururimi rwacu rufite itandukaniro ry'ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge
iki rero ndiko ndavuga gishaka kuba kivanzemo n'ikirundi ariko ntagendereye kuvuga ikirundi je ndashaka kuvuga ikinyamurenge gusa novuga ikirundi kubera ko amajambo tugenda twumva minsi yose usanga nawe wayavuze wamaze kuyavuga sino ururimi rwacu nukuye ko turukunda ntigwiza n'ururimi rwa data n'ururimi rwa sogokuru n'ururimi twumva kuko ari rwiza ruratujyohera nta mpamvu rero kumva kuko dukunze urundi rurimi cyane twumva ko ururimi rwacu rwonyine ari rwiza nyine imurenge uno munsi abakongomani barabinuba yego mu Burundi abanyamurenge ntitufata nk'abarundi kuko ni muri abarundi mu Rwanda barabinuba kuko ni muri abanyarwanda ariko no muri Kongo barabinuba ko turabakongomani ntibemera ko muri abakongomani mwebwe koko chamba koko bakomuga mu miklasa yuko muri abakongomani eske mwibaza yuko amaherezo araya kuguma umengo muriko hariho bakonavuga ngo mba mu banyanka ugasanga uba mu bantu bakwanka ariko ntuzavuga ngo kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agace ntabwo ari impuhwe z'agace ukuri nuko turi abakongomani abakigira rero ugo rujijo twabakura mu rujijo turi abakongomani kuba hari abakongomani batwanga ibyo ntibitwambura kuba turi abakongomani tuguma turi abakongomani babyanga babyemera kandi nabo batwanga ngira ngo kubera kutamenya hari n'abahendwa kubera impamvu ngira z'abafite inyungu muri byo bagashaka kuyobya abantu bagashaka guhisha ukuri ariko ukuri nuko turi abakongomani turi abanyarwanda turi abarundi koko turi abarundi niyo mpamvu waruvuze ati natwe hano ego turi abakongomani turi abanyamurenge umuntu rero nakubwiye ngo umunyamurenge ntukamushire i Rwanda umunyarwanda muza murekera i Rwanda umunyamurenge numara kumenya ko ari umunyamurenge umenye ko ari umukongomani kuba twogira ururimi rusa n'ubw'ikinyarwanda ntibisigura ko turi abanyarwanda kuko urashaka kugera hari intara zimwe tugeramo muri Kongo bakavuga ngo we murundi bakwita umurundi wewe bakwita umurundi ni ukuvuga ngo ibi bintu rero abantu bishizemo by'ivangura ni ibintu byafashe iyindi ntera rero uvuze hari ahantu ugera n'abakongomani tubana bo muri sud tubana mu ntara hari aho bagira bakavuga ngo ni abarundi urumva tugeze nk'aho hantu nakubwiye aho navukiye ibo ntibatwita abanyarwanda bo batwita abarundi ubu ngubu ndashaka kugenda nshitse i Rwanda naganira n'umunyarwanda akaba yo kwibaza ko ndi umurundi kubera mu majambo 10 tuganira arumvamo nk'amajambo 3 y'ikirundi ahita agira amakenga ati ariko nanje ko turaganira hari amajambo nza kumva nkumva umenga uri umunyarwanda nawe rero turiko turaganira urumva nkaho ndi umunyarwanda mva mutari mu bibazo kweli ariko rero ntabwo kuba dufite ururimi rusa kuba nogira ururimi rusa n'ubw'ikinyarwanda icyo si ikibazo icyo si ikibazo hariho n'umwana w'umurundi ushobora kuba atomenya ikirundi ni benshi shaka kuba zikinyarwanda gusa cyangwa zicongereza gusa cyangwa zigifaransa gusa icyo rero niho utangira kumwinuba ngo none ngo kuvuze igifaransa ngo kuvuze ngo igiswahili ngo kuvuze iki iyo si impamvu abantu bagomba guhagarara ko umuntu navuga ijambo rimwe kumva avuzemo ikinyarwanda utangire kumureba ngo uri umunyarwanda cyangwa avuze ijambo rimwe ngo uri umurundi oya menya ko hariho abanyamurenge abantu ntibakaza bihutira kujajinga baza bitonda umuntu navuga umubaze ngo wo burinde donc uri umurundi cyangwa numva ikirundi ntukivuga neza basi umubaze akwibwira ntiwihutire kuvuga ngo uri umunyarwanda ntiwihutire kuvuga ngo uri umurundi ururimi rwacu ruri hagati n'ikinyamurenge nyine dufite amajambo y'ikirundi dufite amajambo y'ikinyarwanda ariko ururimi rwacu n'ikinyamurenge kandi ntigisaba n'indimi zombi raba rero muze muraduha abakobwa rero kugira ngo kumbure tugira ngo tunywane neza muze nabikubwiye barahari turabafite bashiki bacu bari mu Barundi c'est vrai barahari noneho ntibikinagoye uko byari biri kera siko biri none ku mpamvu z'uko tugize igihe rero
tubana n'abarundi no kuvuga n'imico hari imico tumaze gusangira none reka nkubwire ubu nyine twebwe nimba twaravuga ati umukobwa wacu ntaza yambara ipataro iyo ntiyari imico y'abasogokuru n'abadata yabona umukobwa w'umurundi kazi yambaye ipataro akavuga ati igitangaza avuga ati uyu mukobwa ntiyo kubaka nta mukobwa wambaye ipataro wo kubaka ariko abakobwa b'abanyamurenge hariwe voir barambara amapataro cyane umukobwa w'umunyamurenge kera ntiyo kwambaye mini jipe reba none rero barambara donc hari imico imwe tumaze gusanga kumwe inzoga ni umuziro nivyo burya n'umuziro n'umuziro nticyabaho rero wowe badata basogokuru bakuru bacu abonye umukobwa w'umurundikazi karamwe inzoga ahita avuga ati no petit frère attention abarundikazi baramwe inzoga kandi nta mugore amwe inzoga yubaka donc ni ico cyari mu mitwe nta mugore amwe inzoga yubaka avuga ati abarundikazi bamwe inzoga abarundikazi aho no umukobwa ugenda yambaye ipataro mu bantu b'abagabo uje gusenga yambaye ipataro ivyo bambaye mini jipe ico rero cyatuma abantu donc bababuza ati donc bafite indi mico bafite kundi kuntu babibona bafite kundi kuntu babibona no kubaha bafite kundi kuntu bubaha gutandukanye n'ukwasho donc ibintu by'imico nawe urabyumva hari ibintu byinshi biba byinjiranamo dusozera n'ikiganiro cacu uno munsi urabona neza ko abarundi n'abanyamurenge tuko turanywana neza cyane nkuko twakomeje tubivuga hariho urabona yuko uno munsi hari ama quartier menshi ushanga abanyamurenge babamwe surtout mutakura cyari ku mutakura niho abanyamurenge benshi uza gusanga uno munsi murabanye kandi mu mahoro ariko hari abantu benshi bishira mu mutwe yuko abanyamurenge bagoye kubana nabo message kuri bo oya no kwihenda hano makaritsiye amwe muri rwa rukundo no kuvuga ko ni kwa kuntu twabana iwacu muri Kongo tukabana hamwe ukumva ngo mwene wanyu atuye hehe atuye mwijabe atuye kumutakura nimba uvuye muri Kongo ukavuga ngo naje nzoza donc nshakira inzu hafi yiwe tuze turagenderanira byoroshe tuze turamenyanira ibibazo byoroshe ugwaye ufite urubanza runaka tubonane kenshi tuganire tugume tuganire ku mpamvu z'uko yumva kuko umurundi donc badafite byinshi boganiraho nta mateka basangiye urabyumva Magic niyo mpamvu usanga bakunze kuba bari hamwe muri quartier ugasanga bariganza c'est vrai ko mutakura barahari benshi mwijabe barahari munyakabiga barahari ariko impamvu babungirana nuko no muri Kongo bakundaga kubana kandi bagakundana muri kwa gukundana bakenera ngo babane hafi baze barakolabora byoroshe rero akumva basangire byoroshe nimba mbungiye kumutakura undi uzoza azomuhamagara ati mbega uri Bujumbura utuye he je ntuye kumutakura ndonderera inzu najewe kumutakura ndonderera inzu naje kumutakura ni impamvu z'uko abanyamurenge bakundana baba bashaka kwegerana kugira ngo baze barasurana baramukanye biboroheye ninakenera gugusura binyorohere no kuvuga kuko umuntu aja kwimukira ahantu yabanjije kubaza undi twebwe ukuntu tumeze no kuvuga ko sinoshoka mva muri Kongo cyangwa mve mu yindi ntara cyangwa mve mu kindi gihugu ngo mpitinza ahantu manza kubaza ngo mbega ninde utuye Bujumbura atuye mu quartier nta nimero yiwe bakaguha nimero umaze kuronka nimero cumubaza imeze gute uba hehe ntuye hanga ndonderera inzu aho hafi yawe kugira ngo begerane ni muri rwa rukundo kwa kuntu babanye muri Kongo kwa kuntu abayumva kuko yisanta iyo ari kumwe nabi wabo abayumva kuko peut-être abarundi ntibashobora kuza baraganira ngo bahuze cyane kuko ntibafite byinshi boganiraho ni muri yo sense sino nta yindi mpamvu badusudira okukuru muri rindi kuririmba biga birakorohira yikorera ngaha bon ntibyoroshe cyane kuko karere ya muzika irasaba uburyo gasaba umwanya biragoye ariko kandi turabikora uko biba bisa kose boya ntabwo dufite amafaranga menshi
dufite amafaranga nk'ay'abandi bose nta nubwo dufite amafaranga menshi uvuze ngo abanyamurenge ariho abarundi turi w'abandi icyambere uri w'abandi uri w'abandi rero wombwira ngo dufite amafaranga menshi gute ntibitworohera bishobora korohera umuntu ku giti ciwe si muri rusange uburyo bubura ku muntu cyangwa bukaboneka ku muntu ariko ku giti cyacu turimo turakora bivana n'ubushobozi dufite tugeze igihe twarabitangiye ariko twagiye dukora nk'uko tubyifuza ku mpamvu z'uburyo nk'uko twari tubivuze ariko ubu turimo turakora hari indirimbo tumaze gushira hanze hari n'izindi dushira hanze vuba aha ngaha muzitege mudushigikire zibahezagire zibakuze mu gakiza zibazamurira ukwizera zibaheza umutima wo gushima Imana imbono yawe cyangwa vision yawe muri music niye nk'umuhanzi uririmba gospel nuko indirimbo zacu zogera kure hashoboka abantu bakabasha gukunda indirimbo zacu cyo cifuzo cyacu abantu bakabasha kwakira ubutumwa abantu benshi bashoboka turifuza gutera imbere gukora bitari kuri urwego turiho turasa n'abatangiye ariko turabona ko ejo ni heza hamwe namwe mudushigikiye bizogenda neza Imana niyo ya mbere yadushigikiye yaduhaye umurimo wayo izawusohoza amahoro turizera neza kuko nimwadushigikira kuko Imana yaduhaye umurimo wayo tuzagera kure nico twizeye kandi uhereye wenda ku ndirimbo tumaze gushira hanze feedback zimaze kuboneka ni nziza n'abandi bataradushigikira bataraja kureba indirimbo bayirebe kuri Ndai Chris babashe kuyibona kugira ngo bakomeze bagire ibihe byiza byo mu Mana. Ni indirimbo ivuga ngo moyo kumbuka usifu Bwana. Ni indirimbo vuba aha ngaha nayikoreye audio, video yayo nayo ontekereza ko nta mayinga birashira. Nta mayinga birashira ntarayishira hanze nibigenda nkuko tubyifuza. Ndagushimira rwose ngo ko bari hose bakatwikana bafashijwe kandi turaganira ibijyanye n'umurenge ibijyanye n'imico yanyu n'ibintu benshi bakunda gukonfuzinga ahubwo kuri abanyamurenge bameze ko none biswe cyo kuganira ariko kandi twebwe ikiganiro garuka kandi amakati tuganire byinshi bize bigiye bitandukanye. Ndagushimira cyane rero tubashimire natwe dushimire nabo bose badukurikiranye bazodukurikirana muhezagirwe cyane turabakunda Imana ize ibane namwe muri byose murakoze cyane.